betul. Kita goyang kembali. WHS Production. Majukan ya Mas. Aliska. Kurang terima tangga alias kandung ngantek ke sawah ngantek ke kampung demi cintaku sayang. Saudara kandung dari kedua mempelai dipersilakan untuk berfoto bersama Mahenta Production. Kowe betul kandangku sang ayu tak tunggu-tunggu ora liya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu sang ayu aja goyang dulu. Waya lali petong etong etang etong rasane wong lagi gandeng pilih lanjut apa pilih burung yen burung trimo tak gantung sakit yung anakmu kaya wong gemblong kapan dika paring pitulung
bacot alias kantong ngantek ke sawah ngantek ke kampung. Terima kasih matur sembah nuwun. Kembali kepada MC kita